Maya pa oras kabalen. Ngayon tabing mabilog ang pwersa ni GNN TV44, magyela rin mga panahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap giling Baptist, April 8, 2025. Yaku po ibeniginto at iti in News Force, Pampanga. King katauling dokumento iba't king Supreme Court, patibe ang desisyon ni Sandigan Bayan na ibasura ang kasong graft at malversation laban kang dating Mexico Mayor Teddy Tumang. Ay ng report. Patibe ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigan Bayan na ibasura ang kasong graft at malversation laban kang dating Mexico Mayor Teddy Tumang at negosyanteng William Collis. King pepalwal ang desisyon ng SC 3rd Division inyang February 15, 2025 at pepalwal king publiko inyang April 4 ketiganin ng Korte ing pamagbasura ng kaso uli ng undue delay king investigasyon ng Ombudsman bage asinalang sangkano king karapatang konstitusyonal dareng akusado para king mabilis sa pamagresolba ng kaso. May nibatan yung kasong itiking illegal kanong pamanyali kareng construction materials abandi ng Collis inyang 2006 hanggang 2007. Simpayeng reklamo laban kare Tumang at aliwa pang opisyal ning Balen apulong banwa kaibat ning amanuang transaksyon at 14 years bayo ya pepalwaling desisyon ning Ombudsman. Minuna na ng pepasyag ning Ombudsman na ing delay sangkanin ning COVID-19 pandemic pero nating gapitin ng Sandigan Bayan. Samantala, minapilaya pa rin ni Tumang king Supreme Court inyang February 24, 2025 bang i-reverse ang desisyon ng Court of Appeals ang magpatibe king panga-disqualify bilang alkalde inyang 2022 uli ning kaparehong kaso. Dinikdik dareng kayang abogado kabilang na Attorney Romulo Macalin na dapat yang mibalik king pwesto uli ning delay king proseso. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Pakiramdaman ta naman, rengamano ng Arayat Mayoral Candidate Jeff Duris, king Karelang Caucus, king Barangay San Nicolas, king report ng Patricia Mamangon. Salamat siya, Arayat Mayoral Candidate Jeff Luris, king mapaling sagana daring migit a 2,000 katao, king karelang grupo, king Gewang Caucus, kete king Barangay San Nicolas, inyang April 7. Meging emosyonal ya pay Luris, kabang magkanta, king panalwing party ning programa. Talagang ilam, ipapagagala, pati ako maging emotional ko, potangakit ko la, den tao na talagang suportada at mapaling pamananggap na po ken Team Luris, kan Mayor Jeff Luris, kan Vice Mayor Froilan Soriano, na ikamingan, talagang akit na well-organized po kasi kampanyami, talagang akit na po den tao, makanano la po ka sistema, at ding lalatag ko pong plataforma di gobyerno, talagang ita pong tuto, naburida pong pakinabangan na po dito, at naburida pong damdaman de po, den tao po Arayat. Bilang dating 3-term the konsehal, pengako ng Luris, ing pamanyamasan king Arayat District Hospital, ing pamamuklat ding dialysis center, pamagpasiknang king peace and order, scholarship program, turismo, ating labanan ing korupsyon. Purimi po, samasan tayo po in District Hospital. Pisopan miya pong governor, ni provincial government, na magmiya ko rin pong budget, kapamilatan na po ng pondo ng munisipyo na pasantingan tayo po in District Hospital. Kung ano po yung serbisyo na po ng private hospital, makanyan mo rin po yung pangarap ko para po kay Balen Arayat. At din kaya katao pong peace and order. Number 1 niya po na yung peace and order. Saka po yung kaya katao pong social services, livelihood, PWD, senior citizen. Burikungan, lingapang kulangan po din. At iparamdam ko karela retang budget na ng munisipyo tamo ilay makinabang den tawarat kay masasanting a programang lalatag ko po karela. Kaya benang Luris ing running mate ay Vice Mayoral Candidate Froilan Soriano. Kung nandun na po retang vision na ning kaya katamong mayor, kailangan palagi kami makaintabi ka rin kasanggunian para ating pong direksyon. At yun po kasing Team Luris, yan po ating peka sistematiko, detalyado, at masanting solusyon kita pong problema na po ning Balen Mingeni. Kabang atsura naman ding kaalyado para konsehal adina Erning Pelayo, Alice Simbol, Benji Gamboa, Vladi Sigwa, James Gatchalian, Zaldi Guevara, Larry Espino at Dr. Ferdinand Cabigting. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force,
Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susu. All set na ing Siyudad San Fernando para king pamagmasusi king Maleldo 2025. Pakiwaluan tamo instruction ng Mayor Vilma Caluag kareng committee. ID report. Kasado na yung preparasyon ng city government ng San Fernando para king Maleldo 2025. Iti katukining press conference niya Lunes, April 7, ketiking executive building. Inutos ng Mayor Vilma Caluag kareng otoridad na unahan ng kaligtasan at kabulasan dareng Makiabe at Manalbe keti lakwas na king Biyernes Santo, April 18. Magumpisahin pa magmasusi king Maleldo king Lunes, April 14 at mitukin iti kareng traditional na aktibidad dareng Katoliko king Huwebes Santo, kalupan ng bisita iglesia. Tayo po nila ang lugar natin para ma-witness nila kung ano ang ginagawa natin taon-taon dito sa siyudad ng San Fernando. So, pakapanabilin namin po na safety first. Therefore, may traffic, kailangan monitor niya. Asahan kanong tukluking libo-libong turista at bisita ing dumayo king syudad, bang akiting pa magpapaku o crucifixion rites, tira bakal, magpenitensya, mararapat kareng miyayaliwang lokasyon. At yung press con din na Maleldo 2025 Chairperson Robbie Hizon, Councilor Reggie G. For David, asahan na naman palwal ng city government ang kumpletong safety at security guidelines para king Maleldo 2025. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, Susuy. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo. 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 Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo.
panibalitang dapat tamong tutukan. Kaya kata namang silipan ng bayong party spot katiking Siyudad San Fernando, king reporter ini. Kareng kabalen naman inton bayong tambayan o kaya naman gimmick spot ng weekend. Swakya ing H2 Oasis keti King Orchid Gardens Resort Complex king Siyudad San Fernando. Inyang April 4 to 5 memuklat siyang pasbulig H2 Oasis. Atin lang terakan, foam party, summer aesthetic a perfect king IG. Atin mo namang bikini open balang Sabado ampong cocktails all night long. Inviting everyone to come and visit here at the Orchid Garden. It is our first hydro party here in Pampanga. Balang Biyernes at Sabado, magsadya nakakanuking next level a night out. Ating heartbeats, wild energy at saya. Oasis is open to all actually, especially sa mga millennial at saka sa mga naghahanap ng summer gimmick, summer vibes dito sa Pampanga. So, subukan natin ang H2 Oasis. Anya karengman ito na legit party scene kaya tikim Pampanga, H2 Oasis neyan. Lahat po kayo ini-invite namin sa mga mahilig pumarty this summer, lalo sa mga Gen Z at Millennial. Welcome po kayo lahat dito. Masasarap po yung pagkain natin dito. May free swimming pool po tayo dito. At syempre, yung good music natin sa maraming DJ, I'm sure mag-enjoy po kayo dito. This is Patricia Mamahon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bilin ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Alang na anumang weather disturbance king luwal at kilub ng Philippine Area of Responsibility agpangyan king pag-asa. Makanyan man, maka-apekto king maragula parte ng bansa ing easterlies o mapalinganging manibatan king dagat Pasipiko, anya naman mapali at malisangan na panahon ng aranasan king maragula parte ng Luzon at Bicol region. Kabang king dane ng Mindanao at Palawan, pamapekto naman ing ITZG o Intertropical Convergence Zone. Ang magdalang pamanuran. Kabalen maging partiga king pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo legal, palyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post, tingke kami Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, bingadilan kayong mata sa kalidad ng kalapamang balita, bilang panatang servisyo kaning sablang Kapampangan. Ay venue lang yaning Martis, may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yaku po ibinigin to at iningi king News Force, Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Svelapco kareng hanggang consumers
ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabi king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga pagana ka, ibat king Sfelab ko.